Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Poštovana djeco, omladino Bijelog Polja, dragi gosti. Put usvajanja znanja je težak i prepun izazova. Stoga oni koji pokažu najviše uspjeha na toj stazi zaslužuju poseban odnos i poštovanje. Današnja svečanost dodjele plaketa Luča osnovcima i srednjoškolcima našeg grada je jasan dokaz koliko opština Bijelo Polje uvažava one koji su se na ovom polju najjasnije dokazali. U ime organizatora ove svečanosti, sekretar sekretarijata za opšte i upravne poslove, gospodin Miodrag Kaletić. Poštovana djeco, omladino Bijelog Polja, dragi gosti. Bijelo Polje je taman toliko veliki grad da sva njegova djeca mogu da stanu u najnormalnije ljudsko srce. Stoga smatram sasvim prirodnim ponos koji osjećamo da zbog toga što danas prigodnim nagradama obilježavamo uspjeh najboljih đaka osnovnih i srednjih škola. Iz srednjih škola i spoljnim tokom dosadašnjeg školovanja u Bijelom Polju. Vaš uspjeh radošću ispunjava i vaše roditelje, nastavnike, profesore i svakog dobronamjernog žitelja grada Podobrovo. Stoga je potpuno prirodno da vam na zasluženim priznanjima čestita prvi čovjek naše opštine, gospodin Aleksandar Žulić. Poštovani učenici, roditelji, uvaženi profesori, ova manifestacija, mogu reći skromna, obzirom na sastav za koji je upriličena, jeste jedan mali gest opštine Bijelo Polje koji ona napravi svake godine da bi iskazala svoje divljenje i pažnju, uvažavanje prema, mogu reći, svojim najvažnijim sugrađanima. Želim te sugrađane podsjetiti da dio njihovih uspjeha pripada i njihovim roditeljima i njihovim profesorima, a da će opština Bijelo Polje i u budućem periodu nastojati da im da značaj koji zaslužuju. Oni su svoju vrijednost dokazali na državnim takmičenjima i zaslugom one najvrijednije diplome Luča, koja ne nosi slučajno baš naziv Luča, jer Luča jeste suština svjetlosti, a najvrijednija svjetlost naših domova i našeg grada jesu upravo ova djeca i omladina koja je danas ovdje sa nama. Želim da u svim budućim odabirima i svim vašim budućim koracima budete sigurni, kao što ste to bili i do sada, i da pronesete ime našeg grada na svim onim poljima na kojima su i do sada naši sugrađani to činili, a računam sa vama da će to u budućem periodu biti samo na većem nivou i da ćemo svi na vas u buduće biti sve više ponosni. Dakle, uz želju da se i u idućim godinama sretamo na ovakvim manifestacijama, da vas bude još više, živjeli i čestitam još jednom na postignutim uspjesima.